Praise the Lord. Hallelujah. Empumalanga naseningizimu nasentshonalanga nasenyakatho awu madoda nangaphandle kwalela Mswati etinkalweni tonke ngiselithuba ukuthi nguvusele nguphilise egameni lika Jesu Kristu. Awu ngiyakuvusela mlalele egameni lika Jesu Kristu. Kwaphinze kwaba kuhle sahlangana endlini tekusakata kuyi Voice of the Church VOC lesakata kamanzini edolobheni 95 96 97 101 megahertz. Saleliswa kaMnisi mlaleli uyakuvusela uyakuphilisa egameni lika Jesu. Awu maswata kithi. Angithatha lithuba ukuthi nginivusele ngiliphilise ngethi igaba tenu ngoba Nkosi yami siyathi ukuthi kuneba bishopi kuneba propheti kunabosibani bani siyanivusela bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Ninjani nje kulobusuku banamuhla na? Angithathe kubonga nami ngikundlulisela lapha kubheke Abel Vilakathi. Ngeke ngithi lo hledi indawo lo hlala nawe ngasonke isikhathi. Awusiyabonga ukuthi mlaleli ngemambala ungene kahle. Nami bengimlalele nje ngisahamba la ndleleni. Ngeva lokuthi vele ku strong mbamba. Angidlulise kubonga kwami kuye waVilakathi. Inkosi evele imbusisile nesithandwa sakhe nebantwana. Ngiyathi ukuthi isikhathi sakhe lesi nje obuye ahlale nawe ebusuku aphinze futhi ashintshane naye ezodwa kubakathwala ngiyamvusela naye ngiyamphilisa egameni lika Jesu la khona bana ngiyawulalela lo msakazo wa seliphimbelo lelibandla we Voice of the Church. Ngiphinze ngibonge nakuwe mlaleli lokuthi unhlala njalo ulalele uthamele lo msakazo lona lo ingcayizi vela. Nkosi yami siyambonga uNkulunkulu ngathi singachubeka siwuthandazele sichubeke support ngathi asichubeke nisi support lo mthandazo noma ngabe lo msakazo noma ngabe nje kude imali but nje lo mthandazo wakho. Yebo ke makhola phela siyakhuthatha ukuthi ngabe sabhaca emthandazweni ukuthi mina ngiyathandaza nje imoto ayihambi ngefaith ayihambi nje ngemthandazo kuphela but ufuna ukuthi bese setha bo gasoline. So siyababonga labo uthandazela komsakazo kodwa siphinde sibabonge futhi nalabo labakhona kufaka imali ngoba naye nje ngiyayibuka iaccount lapha ibhaliwe embi kwami. Siphinde sibonge nakubo baphathi bestage lokuthi nje nathi sibe khona emsakatweni. Angikuthembise emlaleli ukuthi sithi phethe tindzaba tiyashisa bhedi imnanzi futhi tesikhathi. Njoba naqala ngabonga lokho ukuthi nje ngithole lithuba ukuthi sitokhona athi sicoce sive ukuthi inkosi isiphathelene. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi angathi angachubeka nawe akubusise kanjalo. Solo ngiyakuvusela mlaleli egameni lika Jesu Kristu. Unjani nje? Banjani bakamanzini? Unjani Shiselo? Banjani elibonjeni? Banjani kaHoho? Philani maswata kithi nathi siphilile emsakatweni weliphimbo lelibandla. Akunjalo nje mlaleli ukuthi uNkulunkulu logcina nako emalanga sahambile. Kungakho sengene endlini tekusakata ndaphinze futhi ngikuthathe nje ngubuyisele emuva ukuthi emuva sasendani kule yaminyaka sahlangana khona lapha endlini tekusakata kungimi ngala kunguwe ngale. Lethi ngoma lethi tayitolo lethi besivele sithi 70 Nkosi yami ngikuphathelene namhlanje njoba seva ukuthi babuseka bazalwane siyayibonga inkosi ngani naloku sithandazela nje. Ngikuphathele ingoma tayitolo ngoba angifuni incephetisa bazalwane lelivangeli leselikhona leli lanyalo. Bathu angiva ke bogogo nabomkhulu kodwa ngisho silabasha babese bawulala bangangilalele. Labayitolo bayathi lokuthi kunetindvo manje lesisithi bona longazuthi hayi setilahlekile ebandleni. Bangahamba abantu bashintshe but livangeli la Kristu alishintshe. Nguye itolo Jesu namhla naphakathi. Ingakho ke sengena ngidafuna ukuthi ngidonsana ingoma lapha siyathi kakhulu lechamuka lapha kumcolisi lekhuluma ngengadi kuthi awu Nkosi yami kunalelo gazi lelo gazi lentethelelo. Ngiyayithanda kakhulu lengoma ngoba inetindvu letikhulumako nje
lokhonzakala ukuthi uyadibona ukuthi nawufunza iBhayibheli mlaleli encwadzini yamaHebheru sahluko sekucala noma ke sahluko sika 12 kuna verse number 24 la khona akhuluma lombhala athi ingadi yaJesu ikhuluma lokungcono kunengadi yaAbela. Ngiyacela ukuthi wabambe lamagama sesingena nje emsakatweni namhla kulesikhathi lesi ukuthi kunengadi yaJesu lekhuluma lokungcono kunengadi yaAbela. Yabona leli gama lelithi Abela, ngisho Abela lo waseBhayibhelini. Ngikhanza ukuthi emakholo amaningi ukhanzakala ukuthi ngathi akade kahle lokho ukuthi uma iBhayibheli lithi ingadi yaJesu ikhuluma lokungcono kunengadi yaAbela lisho ukuthini. Ukhanza ukuthi siyathi nje lokuthi kusho livese but usangakakuphathi lokungcono lokukhunywa iBhayibheli ukuphathe la kule ngadi yaJesu. Umadoda songivile mlaleli solo ngiyakuvusela nje ngiyakuphilisa egameni lika Jesu. Shamana ufela
negazi ngoba konke kuthethelelwa egazi. Baba siyalibonga lelo gazi elahlanganisa mina nezulu. Baba siyalibonga sithi baye sithi bayede awingwenyama sithi phakama sulule mfihlakalo sithi phakama wena wakhululu Jesu wesa wangenelele ndabeni yami. Yemxoliso sentane nje ebusuku. Nkosi yami ngiyayiva lento lokuthi kunalelo gazi nje. So sengithi ngiyabuka lapha ngithi lo mshina wami ngathi noma nakucala ngiyakhumbula ukuthi ngasho ngathi noma uyangifikisa yini. Angeke ungifikise ngoba lo Jesu wami uyathi ukuthi ngifuna naye inkhomba naye. Bengisathi mlaleli umxoliso sentane nje Nkosi yami kunabusuku banamhla. Kunalelo gazi lentethelelo. Mlaleli Nkosi yami ebusuku lobusuku banamuhla ngiyakhola ukuthi uyabusiseka la ukhona khona mlaleli sathococa nawe sive inkosi ukuthi siphathelene kwanyalo nje safafata ingadi ya Jesu safafata ingadi ya Jesu edinzaweni ntonke lapha nalapha nangithi ngiyabuka ecingweni lami sebangithinzile nalabanye kumnanzi lokuthi sokhona lo sangithinzile uthi ulaleli useRussia nananga lo milo ngithinza kulapha eCanada njoba shito lapho bheke Abel vila kade ukuthi nje saleni ba WhatsApp phela saleni batshela ukuthi abathune in lapha nje bathi www.vocfm.org noma kanjani bathi bese basithola emoyeni sifafata ingadi ya Jesu nakhona lena emaveni kodwa sacala siyifafathe khona la e-studio igazi lika Jesu lelikhuluma lokungcono kunengadi ya Abela. Zelwa umhlaba omdlali chitheka eCalvary wona umhlaba ofihla ilanga ngoba kwase kuqine wena ngwenyama wena uyilanga nomphefumulo wena uyindoda eyisimanga
Awukunjalo. Ngithi mhlawe Nakabuya Jesu wethu. ubuya Ngeke sathana tsabule. awe Ingadi ya Jesu. Thini lesihlangene nayo. Sitawuvele siphakame nje. bakobese Bayethe Jesu lohlede esihlalweni. ngene Uyesabeka ngetibongo, uyesabeka nangengikhathi muni. ngekuthelwa egazi Phakama Nkosi Jesu. yami Siyalibonga igazi. gazi elahlanganisa mina anesulu baba siyalibonga sithi baye sithi bayethe awingwenyama sithi phakama sulule mfihlakalo sithi phakama wena wakhulu Awuphakama nkulunkulu. wesa Wena lowakhulula Jesu. Weta wangenela indzaba yethu. Sasidukile. Siyakubonga nkulunkulu wasezulwini, uhlete enkhathimlweni, uyabongeka ngetibongo ngetikhathi tonke. Na ingoma ingende ebusuku umlaleli Nkosi yami. Kuthiwani nje nasekunje? Hawuyena bakithi. Kunalelo gazi lentethelelo. Igazi lelisimanga. Emsakatweni weliphimbo lelibandla. We voice of the church. Siyayifafatha ingadi ya Jesu. Lucas endethele lona liyapheli suvalonya lona linamandla alelukazi wena ubusile Uyabona mlaleli lokuthi lenzaba yengadi ya Jesu iyamangalisa kulabo labana leliphunga layo labayatiko labayivile ukuthi imnanzi kangakanani. Ngikhothela verse lapha ku Hebrews chapter number 12 verse number 24. namawufu Lelithi ingadi ya Jesu ikhuluma lokungcono kunengadi ya Abela. bona uze Ngiyacela sisithandazele tikwako lokho umlaleli sisangena nje endlini tekusakatha. abala wonke enkosi awungolisa umoya wami amhlenge esakuwo itanze ngalo elokazi Nga exactly 7 minutes before 11 elokazi lafakazi sifafatha ingadi ya Jesu ebusuku banamuhla. 7 minutes before 11 ebusuku. Ngithi ungabe usemotweni yakho ngiyathi ukuthi basilalele kuma filling station, basilalele kuphi ngithi ingadi ya Jesu ayifinyelele lapho mlaleli. Ngicela kuchaza leli verse nalithi ingadi ya Jesu ikhuluma lokungcono kunengadi ya Abela. Ngishito ngathi ngikhanze ukuthi emakholwa leli verse bayalati but ukhanzakala ukuthi abakakuphathi lokungcono. Ngiyakuthembisa mlaleli ukuthi kutathi kusa namhla ekuseni kungimi ngala kunguwe ngale utabe kugcwalisekile lokushiwo ngileli live la uNkulunkulu ukuthi ingadi ya Jesu ikhuluma lokungcono kunengadi ya Abela. But naku lofuna sokwende mlaleli lokuthi ulukholo lelive bese uyayithandaza lengadi ya Jesu kusibabe live lakho lithi ingadi ya Jesu ikhuluma lokungcono kunengadi ya Abela. Ngiyacela Nkosi ngiphe lokungcono. Ngicela kuqala nganaku kulok physical ngoba bazwana bathi thanza kakhulu into physically. Akuvama vami nje ukuthi uve umfundisi athi lapha ekhaya ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu uyangitshela ukuthi wena make uthi uNkulunkulu iyabuya ifasting yakho uyabuya kuthandaza kwakho uNkulunkulu uvuse ama altars akho ekuthandaza. Kuvama nje sibamla abaningi nabafika la studio bathi make lapha ekhaya uNkulunkulu uyangitshela ukuthi indvodza yakho iyabuya. Hayi ngoba indvodza afuna ukuthi ingabuyi. Make lapha ekhaya uNkulunkulu uyangitshela sibantu bakho bayabuya. Imali takho iyangena ebhange wena uthola imoto. Kwathini makholwa? Yini uNkulunkulu angakhulumi kakhulu ukuthi ngoba mbamba kumele ethi uNkulunkulu aqale abuyise budlelwane nemuntu. Angibekise nje ukuthi God is the source bese lethi into lesithingako ngema resources. Imali nje yi resource. Emani lesiwanathako it's a resource. Kudla lesikudlako it's a resource. Timbahla lesigqokako it's a resource. So ukhanza abantu ukuthi bafuna lama resources abamfuni lona lo yisource. Thona Jesu kuqala and then the resources will come because we have received
received the source. Le live ngeke ligcine nje kubhalwa lapha litaba practical ukuthi nami mfana lamnisi sengiphethe lokungcono ngoba le live lithi ingadi yaJesu ikhuluma lokungcono kunengadi yaAbela. Akungagcini nje ngekubhalwa amakholwa asikuphathe ngetandla thethu. Angicale ngako lokhu physical ukuthi utawubona uNkulunkulu ayiletha imali yakho, utawubona uNkulunkulu emoto yakho ayirelease, utawuphila emtimbeni ukuthi uyagula, ustressed uNkulunkulu utakuphakamisa ngoba sitawumemetela ukuthi Nkosi sicela naku lokungcono, siphe lokungcono singemaswati, siphe lokungcono siAfrika nemhlaba wonke. Stabe simemetela ukuthi thina sifuna lokungcono lokukhulunywa ngilengadi yaJesu, siyakufuna lokungcono. Kuhambe bantwana ekhaya babhunguka sitakumemetela ukuthi uNkulunkulu sicela ukuthi uligcwalise live lakho ukuthi ingadi yaJesu ikhuluma lokungcono kunengadi yaAbel. Na spiritually wena bovama kuthandaza, bovama kulifunza iBhayibheli ube nayo le appetite but ukhansa thanda wasiyakushaya kulula nje mlaleli kuthi uthandaze le live la uNkulunkulu Nkosi nami ngiyakucela kulomhla ka17 na kulomhla ka18 lesita ungena kuye masinyane ngiyacela Nkosi ukuthi nami lokungcono lokukhulunywa liBhayibheli ukukhulunywa live lakho Nkosi ngicela ukuphatha ngetandla thami. Bengeke ngite la studio nami ngicela isikhathi lesi ngilosi uNkulunkulu ukubekile la phakathi kwami ukuthi maswata kithi sesikubambeni lokungcono lokukhulunywa ingadi yaJesu. Sibuye on the spiritual part ukuthi wena bolifunza liBhayibheli, wena bothandaza but okhanzakala ukuthi suyahibika emthandazweni. Namhla sitawukhuluma nje magama lalula ukuthi Nkosi ngicela naku lokungcono lokukhulunywa live lakho ngikuphathe Nkosi. Ngicela kuva ukuthi sengingcono indlela engithandaza ngayo, sengingcono kule ndlela engifunza ngayo liBhayibheli, sengingcono kule ndlela engizila ngayo ngoba ngangivele ngisho mlaleli kuthi emalanga nje angi7 evikini uNkulunkulu wasipha uthi khethele nje ilanga linye ukuthi leli ngiyazila ngibeke emaphalisha eceleni ngifunza live ngiyathandaza ungangeni khanga strike ngoba na ungalifunza iBhayibheli uthandaza uzilile ukuhanga strike awukho ekuzileni. So bese ke la ngi6 emalanga iyagaya ibhetani linye nje ilanga. So sitakumemetela ukuthi kulobusuku banamhla nasekuseni ukuthi uNkulunkulu Nkosi yami ngiyayiva lento uyayiva mlaleli. Angibekise nje ukuthi kunemavesi lengwathanza kweBhayibhelini lamabili kule context engikhuluma kiyo lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu emengakithi ngibani longamelana nathi balithanza bazalo leli verse lelo but ukhanzakala ukuthi nase silidokotela lithi leBhayibheli uma uNkulunkulu emengakithi ngibani longamelana nathi. Umbuzo kwebese uthi yini lo lokwendako wena kuze uNkulunkulu etela ngakuwe. Ngibekise nje uyayifaka ini perfume lemnanzi ledulile uNkulunkulu atokuva ukuthi uluphunga lelimnanzi ete ngakuwe. So ukhanza abantu kube khona ukuthi hey Mnisi yathi liBhayibheli lithi uma uNkulunkulu angakimi ngibani longamelana nami. Bese livesi linye lesibili lithi ngale 1 John lithi loyo ngiRomans chapter number 8 lesimshoko verse 31. Bese ngale 1 John chapter number 4 lithi liBhayibheli mkhulu lo ngakithi kunalo 7. Uphinza umbuzo ube khona ukuthi yini lo yendako ukuthi aze abe mkhulu phakathi kwakho ngoba ngabe awendi lutho. Kutaba ngathi uNkulunkulu na incwadi kuthiwa liBhayibheli wasinika yona. Kutaba ngathi unemanga. Kukhona lokufuna ukuthi sikwende thina so that this thing will work. So yenda lokuthithe emlaleli ukuthi uNkulunkulu abe mkhulu phakathi kwakho. Uthi now uyahamba uyalifunza ilivesi ukuthi mkhulu lokakimi kulelo 7 bese uyabona ukuthi I did something for him to become great. Hayi ngoba uNkulunkulu angasimkhulu, mkhulu vele ezulwini lakhe esihlalweni sakhe but kuze abe mkhulu phakathi kwethu kubita mina nawe to pay the price. Yafanana ke nalenzaba lena yengadi yaJesu ukuthi le live nalithi ikhuluma lokungcono ungakamceli uNkulunkulu ukusebenzela na uvuka emsebenzini njengoba nje ngiyathi sakwalala imlaleli na uvuka njalo uyemsebenzini uye esikolweni umemetele ukuthi nomnye bandlela uNdabu MC namhlanje ukupraise team ukhulume ukuthi ingadi yaJesu ikhuluma lokungcono kimi ngakhaso bambe lo mbhobho lapha sokhuluma soshumayela abantu batazi maye usibusiso ngilokuthi wena ufafaza igazi likaJesu. Ngizengikhumbula story kuthiwa lomnye make ngoba phela sibuya khashane singakasinziswa kunedindwe bestenda nanathi labanye nje bakwati ukuchela kuthiwa lomnye make wahamba naye asasinzisiwe wahamba wayochela atsheliwe ukuthi ingadi yaJesu inemandla ukubamba emlalela ngisho bese siyachela thina sesaphuma etinyangeni and all the likes lo make leno kuthiwa bekahlaseleka anemntwana wakhe lomncane lapha I think anabo 4 years 5 years asafunze crash emva kaloko ke wathi salibhakede leli empty wathatha nemshanyelo lo umsingcizo lo empty nkosiyami libhakede leli empty nemshanyelo yebo empty kude siwasho
wasuyahamba ke ngwabeka fundzisiwe ebandleni umfundisi wakhe amfundzisile wasuyalithatha ke libhakede leli-empty uyahamba la ibaleni suyachela libhayibheli liyachaza mlaleli khona la kulo Hebrews lengimkhothile phindze uyakufunza naku 1 Peter chapter number 1 libhayibheli lithi sinokufafata kwengadi yaJesu nawusebenzisa iversion yesiZulu wasuyahamba ke suyayifafata lengadi yaJesu uhamba uye egedeni kuthi kuphokukhala tawukule kwase ngifafata ingadi yaJesu ngifafata ingadi yaJesu ngifafata ingadi wachela ngayo just like bekachela ngesikhathi asengakasinziswa emva kwaloko ke uNkulunkulu wasuvula emehlo lesidzanzanyana sakhe lapha lo mfombatanyana wakhe wamvula emehlo nasabuya lapha uthi yema ke yathi ngubona uhamba la ebaleni inkosi yami ufaka lo mshanyelo wakho ngibone lo munye umuntu agcoke lokumhlophe naye bekaphethe umshanyelo wakho nobabili benifaka la khathe